Салам достор, бүгін Сүйінші радиосының акциясына қарата айымдардың күнінің урматына мен такси айдоочусу болуп иштейм. Бирок анын бир жакшы жери мен айымдардан кыл кире акысын албайм. Siz birbirinden gelip bakıyorsunuz değil mi? Siz bir bayramla kutluk koyalım dedik. Suyuncu Radyosu'nun bir akçası. Bunu sizge. Sizge. Adınız kim var? Zina Ece. Karayış milyon doğan ayımların arasında Şaruz'dan ayağımlardan milyon doğan ayımların arasında sizge Erkin Rıskılbekov özü kullanacak. Nasıl çok orası? Nasıl çok orası? Siz de cepsiz koyalım. İşte biz bayramda akçası. Андан желегин алып алып анан кетип баратсыз. Кетип бараттым. Сана. Канчанча куттуктабыз болдук биз. Сиздер? Анда азыр Токмокко кетип турбайсызбы? Восточный вокзалда кетесиз. Эмне иш менен? Мен окумаганым. Пенсиядамын. Кайсы сааттан Орустун? Токмокто садикте иштейм азыр. Апалар аталарыңа раман болсын. Рахмет. Эшилип ушунчу Сиз келген. да Жакшы болсун. уулуңузду үйлөнтүп тойуна чакырыңыз. Ой.